Dobri dan, svaki dan nalazimo se kod jednog samohranog dijeta. Ovo znači dijete je samohrano, samo jede i pije. I plus još jedna stvar, eto tu jede i pije. Jedna stvar, znači genetika je čudo. U njega je otac neplodan, a kako je se on rodio, to samo zna kona moja. A ako je neplodnost prijelazna, a otac mu je, što je ga opisao na sebe, neplodan, pitanje je jedno, da li će to dijete biti neplodno? Molim vaš odgovor i komentare u emisiji da ide. Ovo je SFRJ Ježinac, znači nalazimo se u kući kod tog dijeta. Ono živi odlično, kako vladaju age, begovi i kmetovi. Feudalizam je propao, ali će se age da vrate. Znači, evo tog dijeta, okreni se i reci šta imaš rijet. Šta ćeš rijet tako rukom, bolan? Ne znamo ni mi, neće ništa da kaže, ali mislim da je smrt fašizmu, sloboda narodu. Pozdrav!